bakhonzi abahle ngiyacela Jehova ube nami sengisele ngedwa manje Nkosi ngisele nawe kuphela bonke abantu bahleli balindele ukuphila nokufa futhi khona ukufa komphefumulo ayiko moya ufa kwenyama noma ukufa kwenhliziyo kuningi Nkosi ukufa khona uyafa umuntu ephila ngicela ke Nkosi ukubaphilisa abantu abakho ngingabalimazi ngegama lakho nyazi lwezulu Shembo ngcwele kuningi Nkosi engakukhuluma kulesehlo esehlile kulomuzi wasesiphesihle kodwa okukhulu kunakho konke ngifisa ukubonga into osenzele yona singaphansi kwalomuzi wasesiphesihle ngicela abaphethe iBhayibheli bangivulele incwadi yodwa nje amahubo noma izihlabelelo 103 ivesi beqale evesini begcine kwelesithathu Bonge uJehova mphefumulo wami Bonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe lingcwele nabo bonke abantu abalama babonge uNkulunkulu oyingcwele Bonge uJehova mphefumulo wami Bonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle ngakhohlwa imisebenzi yakhe yonke emihle oyekela ukonakalisa konke kwakho eyeke ubonakalisa konke kwakho ozelaphayo izifo zonke zakho alaphe izifo zakho zonke iyabonga bakhonzi abahle ngiyafisa kakhulu abantu abala isiphesihle babonge uJehova ngoba bazophila amen ukubona ushembe ngamehlo ukuphila noma ngabe kawufikanga kuye makunikelwa kodwa ukumbona nje ushembe ukuphila kukodwa ukungena la kunyathele khona ushembe ukodwa nje kuphila siyayisibese sikhuluma imisebenzi kaNkuluNkulu kodwa uma usufikela kukhona khona ushembe usukusuqedile ngicela ukubonga ezulwini imisebenzi yonke uNkulunkulu akayenzile ngokwakhiwa kwalomuzi usiphe amandla esingakaze siwabone esipha nentandane ezakhe lomuzi nezalikazi zempesheni kukhona izalikazi ezinikwe kakhulu uthando likaShembe ezize zilikhiphele ngaphandle khona abantu abanothando ngaphakathi khona abantu abanothando abakwazi ukulikhiphela ngaphandle khona abantu uNkosi abakhiphele uthando lokukuthanda ngaphandle angisho ukuthi abanolo ngaphakathi banoluncane ukudalwa kwethu kasifani khona umuntu othi emejabula khale umnye emejabula hleke kuningi ukujabula kuningi ukukhala umuntu ngambona ekhala nje ukungibona ngikhala nje ungazi ukuthi khona la kubhlungu khona kanti akubhlungu ndawo kuphela ukuthi ukujabula kuyashiyana khona ukujabula kwenyembezi khona ukujabula khona ukujapha khona ukujabula kokuhleka nje lokho kungifikela okwenyembezi akona okosiza kodwa lokho kwenyembezi okujabula ukuthi Nkosi ngangazi ukuthi siqala lo muzi nje sifake ipiki phansi mina ubungaphika uma kusetshenzwa ukuthi ngumfundisi ngangibatshela ngithi angiyena umfundisi manje ngiyinkosana nje enkulu ngithi ngilizeni kanjalo ningasho ukuthi ngumfundisi ngoba akekho umfundisi ongambona efake ephethe ipiki nefosholo makuthiwa bekudaka ngibekudaka ngithi ningangishuthi ningikhiphe emoyeni ubaba angibone ngiphethe udaka ngoba akazokwazi ubaba noma umfundisi nombani lo ngoba nganginothando ngangazi ukuthi uNkulunkulu ngiyombona efika kulelizwe sefikile ke Nkosi sipheke Shembe ibusiso ohleze uzipha abantu bakho amen silapha amanazareth amahle sizophila angifisi kube khona umuntu ozokala la kule ndawo engaphili siyabonga Jehova osenzele kona kukhulu kakhulu nengane zakho kukhona izingane zakho nibona lo muzi
nofika udaka nje kukhona izingane ezinikele ngamandla ngo last minute zakhipha imali ngo last minute ngeke ngikwazi ukuzibala ngeyibongo kodwa omunye ukhiphe 100,000 ngolesine wacaca ukuthi hawu kanti lo mfana sihleli nje kanti uyiqomoqiya asimboni ukuthi lo mfana uyiqomoqiya hawu ukhona umuntu unganikela ngo100,000 ngosuku lokugcina kodwa sesizabalaze kanje sathi sithi abanye banikela ngo66,000 hawu ilati leli lifaka umuntu oyedwa nje unikele ngo66,000 ngolwesihlanu ngolwesihlanu hawu nanzi imali sasazi ukuthi iklasi soyifaka ngani seyishila umakhe ukuthi imali iyelati uyayifuna kodwa ilati manje sichana ngamakhanda sithi siyabhekana nochonco nophungula siyashalazelana la kuhlala khona imali uthi uyabheka uChonco ebheke phansi ethi imali ayikho uChonco usethi ayikho ngempela imali madoda kanjani athi namakhadi bethu umuntu uyabuza ngoba amakhadi bethu akusekho lutho uyafaka u66,000 angeke ngibabala ukhona onikele ngeli uthi angani umgcine nikelile nobethu uzonikela ngephaleti izolo elizofaka zona idini lezi wanikelwa manazaretha ngengane izingane zikaShembe zanikela ngemali zazo zokugcina ngo last minute abanye balinde ukuthi uShembe asho ukuthi uyeza hayi izulu lifuna ukwenza okwalo awulutho ke kunikela abantu bale bethi hayi ayilale ayivuke ayilale ayivuke obonakala ukuthi ayikhona ngeke uthenga last minute sebezwizwa kwayikhathi befuna ukuhlela imali wasetshenzwa kanzima ke manifika udaka zindlalifazi izulu cha bekuyisinda namanje kuyesinda kodwa ngoNkulunkulu sesifikile la sikhona ngoba into ebesiyifuna sesiyayibona phambi kwethu amen ngiyafisa bonke abantu akade benokungabaza uShembe sefikile asisuke la uShembe esesuka esesinikeza usuku lokuya kwenye indawo ebese sisuka thina singabe sisadedelana ngoba umsebenzi kaShembe usemude umuzi kaShembe upheli kuphela abantu ukhona esaqala nabo kule ndawo sebahamba abanye abasayibonanga lento esibonayo kodwa sebeyibona emfihlakalweni kakade ke masisebenza sisebenzela imfihlakalo lezi indonga ngeke sambe nazo kodwa sohamba nendonga zomoya sihlelana nje nabo bahleli ngale nabo basenkonzweni yangale siyacela Thixo siphe ukukholwa siphe uthando lokukuthanda ngoba uthando Shembe asazi uthando othandwa ngalaba sezulwini mhlambe lo lesithi sikuthanda ngalo masikhatha nolo nabasezulwini mhlambe luwuziro lolwethu ngoba sazi ukuthi ezulwini uthandwa kangakanani kodwa siyafisa Nkosi ukukuthanda ngoba akekho umunye uNkulunkulu esimbone fanele ukuhlala phambi kwethu akekho ngathi mangilinganisa kwezinye indawo ngathi mina ngangiyithandela izinja kakhulu indaba kakholwa nje into engakuba kuyiphupho nje lalingekho kumina akukho ukuthi ngenila ngabe kutholakala ukuthi ukhona okunye ngikucabangayo ngaphandle kwakho nyazi lozulu yokumile naphakade Nkosi uyinkosi siyafisa ukuthi lezi intaba Shembe ungaphezulu kwazo azikho intaba ezingaphansi kwakho zonke intaba zingaphezulu kwazo zingaphezulu kwakho niza seCape Town oKilimanjaro no Table Mountain Nkosi ngaphezulu kwazo ngakho ke njengoba silama Nazaretha sonke uShembe asimvume ngoba akekho esomvuma ngaphandle kwakhe ngaphandle ke kwakho mawinto uphe bus phuma eceleni ungaphuma ke eceleni vele nangesikhathi sababa mkhulu zazikhona intuthu zamabhasi ezayiphuma eceleni kodwa thina esila asisukuba intuthu yebhasi asibheke phambili nje sihlobo zikaNkulunkulu kuningi singakukhuluma ngokukhulu kaShembe siyabonga Nkosi uzuphinde nangelinye ilanga uma uvuma umoya wakho wasezulwini ngoba angizange ngizwe ukuzokhonza ezulwini izulu elacabanga ukuthi entabeni zonke intaba engakaze ngiyibone eyaleli yazwe ziningi Nkosi izizwe ezakhela umuzi amathempeli noma kade bengebonke kodwa amathempeli akhona amathempeli alapha akhona amathempeli alapha ngeke ngiyibali izizwe Nkosi ngoba ngizokhohlwa
mabili akamajozi mhlambe mabili asemakhabeni kodwa nje izizwe eziningi angisho ukuthi mabili akamajozi ayilelo nana yilo kodwa akuthina sodwa emabuvini sakhe lo muzi akuwo wasemabuvini owezizwe zonke inkosi ezingaphansi komsinga neziwakhile lo muzi ezothandile ezomakhabela nobani inkosi amen awuthandile abantu bakho lo muzi abanye banikele ngemali eshisiwe ngisho naye ngisho ukuthi bani wanikela ngesamba esingaka bani wanikela ngesamba esingaka ngoba nizobahlupha mase nakho imizi nani nizocabanga ke siyebona sonqengoza kanti mhlambe bekuyinhlanhla yami nje manje ngeke ngibabale ngamagama ukuthi omunye kwakuwasendaweni ethize omunye kwakuwasendaweni ethize omunye ngoba uzothi mase wakha nawe ubusumcabanga kanti mhlambe kwakuyisipho nje sami naye amen kodwa usibasiphikisile abantu ekwakheni lo muzi wakho wakheka Nkosi yamakhosi baphe izibusiso uziphindaphinde inkosi kaSikhombisa ube isigwili akabe isigwili inkosi kaSikhombisa okade ngenalutho inkosi kodwa wazama ngothando lwakhe muphe inkosi uphindaphinde kaSikhombisa ungakhiphanga lutho ke ngazi ke ukuthi ngizothi ke mphe kangakanani wena ke inkosi ozobona ngoba wena owazi isibusiso sala ekhaya siyamazi umninisho isibusiso sala ekhaya sifana nomphefumulo uyabona umuntu umefele lapha entabeni bengadlula bonke nje abantu ngeke umthathe engakuyazi umphefumulo ukuthi ulinde ibani lemgwaqweni ngeke ukuthi uzothi ngoba kwasho umuntu lapho wayenemali awuthi ngithatha isasa ngomlanda ngimlethe kithi khona ezonginika le yanhlanhla yenayi uyazi ukuthi uhlelana nje ulinde ibani ngakho ke nesibusiso sala ekhaya noma ungakhuza ingcwele uzudlule thina uzucumbeke phezulu uma isibusiso sazi ukuthi hayi angiyeno kalo ngeke size kuyophuma nje ungaphethe lutho ngoba isibusiso siyamazi umnini yonkosi banike bonke abafanele ukuthola isibusiso mina ngifisa basithole bonke abantu abala kodwa wena Nkosi uyazi ukuthi bangaka abafanele ukuthola kangaka abanye bafanele ukuthola kangaka abanye bafanele ukuthola kangaka sinikeke Nkosi isibusiso esisifanele amen isibusiso asitshotshiki siyasetshenzelwa kuphela sipha amandla okusebenzela isibusiso Nkosi sihlukane nezinto zomhlaba shembo ingcwele ngiyafisa abantu bakho njengoba bengaka ngibaphe imisebenzi emibili yakho ukuthi njengoba ulapha ngwethu asikulandeli ngoba seswele indoda esingayilandela kodwa sikulandela Nkosi ngoba sibona imisebenzi osenzele yona ngizokhuluma nje uwodwa izuba mningi ngoba mangikhuluma eminingi ungaze kudleke iwashi ngizokhuluma uwodwa nje wengane yami la ethempelini ngicabanga ukuthi la ethempelini uNkulunkulu akangivusela yona ingasekho emhlabeni lengane yayizalwe ngeprima mina inzalo uNkulunkulu ngothi ngimishile ngoba kanginikanga ngokuthanda kwami wese nginikeza ke ingane zamfushane yayodwa emfana ezinye zaphuphuma nje ke nazo ngiyazibala zizwe ukuthi ubaba usibalile zaphuphuma ezinye zishonele eswini nina ziphume sewuzibona abafana wathi the ugcina ke intombazane uNkulunkulu wese ekhipha nganeno kwenyanga zikaNayini yayisingene epremini lapha kaMakhoti yangena kwiprema unina ke mayesho ukuthi babili ewodini ngalowo nyaka uApril ka93 mhla ka5 kwakumsombuluko kwesiyayithola lengane yayisingena kwiprima nomunye unkosikazi bababili amakhosikazi aseprimini kuleyo ward ababekuyona basala ke bale bevuka ke beyoncane sekuthe sukulumbe wesephuka lo nkosikazi omunye wezwa lo wami esekhala lo esebemtshela ukuthi ayingane sihambile wakhala waphuma wahamba ingane ithulile lapha kwiprime wathi ukuthi kufanele kuyoncelisa lo yedwa ke manje uthe ngesikhathi esithize sona lona lelo langa nyemantambama uthi ke lo wamwezwa sekukhala unesi esithi awungaze nganeshwa kule shift yami ekseni ngingena kube sekushona ingane manje sekushona le shona le yodwa ke manje akatshelwanga ukuthi yakhe wazaze ukuthi yakhe ngoba vele yona isepremini yodwa wathi awu ngibe neshwe eshifini yami ekseni ngingena
kushona ingane eseprimini manje sekushona le uthi wavuka kangaya eprimini wasuma embhedeni wavela wakhala wehlisa umbhede wehlisa iwadi wathi kangaya lapha ebhodleleni wakhala la wathi shembe ingane ngayithola kanzima kanje bisihamba kalula kanje uye ngapha uthi wathi wabona amanesi ayenqwabelana lapha ebhodleleni wesisuka naye seyakhona mefika khona yayabonakala ingane ngaphakathi nansi ithule manje namalamba abovu khompuli ikhala umuntu la ngaphakathi akasekho base belidonsa ishalofu bayithola ingane ikhanansi ithule wase liqhamuka uvemvane nje ukuba imbuzi ngabe kwakuthola umtsanza ngokuthi lunamabalana amhlophe na angathi amnyama nje lucakacile uvemvane lwaselibhukuza ingane lwayithi uthamana amanesi ashaya uvemvane awazi phela bona uvemvane angikwazi uvemvane ukuthi wakwalibona nesibhedlela alishaya mayelishaya luthi liphambana nje njengoba usushaya impukane ngesandla impukane ukwazi ukuyiphebeza ngesandla uphambana nje nawe novemvane lophambana kanjalo naye lwathi uthi lahleka khona uvemvane kwavuka ingane ikhona la ngathi sabathile igama layo yavuka ingane ayithinta amanesi ayikophoqa ukuthi awayiphindisele ebhodleleni isikhathi phela sikafiki ayiphindisele ebhodleleni yahlala ebhodleleni sashaya isikhathi sokuthi iphume yaphuma mayisiphumile wadingeka ngikhokhe ngesikhathi iphuma nje wadingeka ngikhokhe imali yayiningi ke ngaleso sikhathi ngoba ngangaholi kakhulu yayi 960 nge65 kanje noma 63 ngayikhipha esibhedlela kaMakhoti yaphuma yafika hlala insukwana ngaphandle esigula futhi wadingeka ukuthi iphindisele ebhodleleni yaphindisele ebhodleleni nonina waphilela khona ebhodleleni bahlala futhi esibhedlela lwashaya usuku lokuthi iphume anginayo imali ngangiholo 350 emsebenzini ngalelo langa ngaleso sikhathi kwashaya isikhathi ntambama ngizovuka ekseni ngolesine ngizovuka ekseni ngolesihlanu ngobalanda ntambama ngathandaza endlini ngathi Nkosi kwakuyi 93 kwakuyinyanga yezulu Nkosi ngiyacela ukuthi esibhedlela babiza imali engizoba nayo ngoba imali anginayo cela babiza imali engizoba ngangasho ukuthi bengabizi lutho ngathi ababiza imali engizoba nayo ngithandaza ekseni ngiphuma ngoba ngibonile ntambama ngilala ukuthi bisingcono bisingaphuma noma nini inhliziyo yayisingitshela ukuthi bazophuma namhla ngase ngithandaza kanjalo ngahamba ngadlula esibhedlela ngabuza malini ngifuna ukuyitsheleka emsebenzini bathi cha ngeke sikwazi ukukutshela ngoba sazi ukuthi kuzoba malini obuya naleyo mali ozobuya nayo ngahamba ngafika emsebenzini ngahola 350 ngabuya nawo ngase ngikukhiphe nje envelope ngikuphethe ngesandla ngoba ngangazi ukuthi uzosala khona wonke ngithi ngiyafika ngithi ngiyabuza bayaphuma namhlanje bayaphuma malini kwathiwa ayasazi uzobona ngaphakathi bese libhali ikhalathi kwakuyikhalathe lomfana libhale bese linginikeza islip lithi ngena ngaphakathi mengene ngishaya inhliziyo mntu ingane zami zonke zibelethelwa la kaMakhoti ayikho kodwa kwake kwathiwa ngingene neslip ngaphakathi ngenze bese beshonile labantu ngingene kwakunyathelwa ke ema-office lawo enamabhodi phansi ukungena uthi kwangangena ke nami ngaqoqoza ngakhonjwa nanta i-office kuyitafula nje kuphakathi nendawo ngangena ngayakhona mangithi ngiyafika ikhalathi lalikhona kwelomfana leli lali ngaphandle kwakuyintombazana leli ngaphakathi umfana lase likhipha ladonsa ishalofu lakhipha elinye ibhuku labhala futhi lase linginikeza ushintshi ngingakhokhile u350 sesandleni langinikeza isliphu langinikeza ushintshi lathi ukhona umuntu ofikela wakhokha washiya islip washiya ushintshi namanje angazi kwakhokha malini kwakhokha bani mhlawumbe kube kwakhokha wena nawe ngabe usuwangitshela angizange ngitshela usukela ngaleso sikhathi
uze kube manje angazi ukuthi kwakungalini kodwa ushintshe ngawuthola kwaku5.25 kwasekuza nesliphu ke konke kweza kanjalo kwathiwa nankulu ushilo ushintshwa shiya isliphu uthathwa wena kwathathwa yimina ngaphuma nako ngahamba Shembe mkhulu maNazaretha yonke into ayenzayo ushembe makwenza ngoba engayenzi into okuyicabanga ukwazi ukuthi wayekulobile ukuthi lokho ngeke kwenze wakulotshiwe ukuthi lokho ngeke akwenze kodwa akukho ungenzeki lapha ePulpit maNazaretha ungahlupheka ngayo yonke indlela kodwa lokho kuzokwehlela kulotshiwe ukuthi kukwehlele ngelilanga ngitshelwa omunye uShumayeli ngitshela ngenyanga yezulu uthi ukhala insimbi sekuyokugcina le ndaba uthi ukhala insimbi ethi akungena abantu ethempelini uthi bese bengena abantu ethempelini mabe ngena abantu ethempelini kungene konke nelati konke kungene bese kushaya isikhathi sokube kungena inkosi le ndaba hleza ngizixoxa kahle ngoba bengingayicabangile kodwa ngoba iyafika ngizoyisho nje lezo hloko ezimbili zokuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu uthi bese kudingeka kungene inkosi ngo5 minutes bisingangeni inkosi shawuna yini kodwa phasi 1/2 ayingeni inkosi nombani uhleli etafuleni ethempelini akazi kwenze njani manje uthi kwathi sekushaya uphasi impela seyidlula yayisengena inkosi mayifika ihlala sithatha umbhobho ikhuluma ithi maNazaretha njengoba nibona ngingangeni ngithe ngiyaphuma endlini ngithi ngiyangena ngase ngithola amakhosazana amabili lapha ya lamakhosazana ngitshela ukuthi ngiyafuneka ezulwini angiphuthume ezulwini ukhona umuntu owehlulelwayo kodwa akafuni ukwemukela ukwehlulelwa kwakhe kusho inyanga yezulu njengoba ningibona ngingangeni ngithe ngiyaphuma lapha ngize ethempelini ngathola amakhosazana amabili eguqe lapha eminyango azongibiza ukuthi angeze ethempelini angiphuthume ezulwini ngiyafunwa ezulwini kuthiwa khona umuntu ongafuni ukwemukela ukwehlulelwa udinga azohlulelwa yimina ithi inkosi ngathi ngiyafika ngamthola nangu lo muntu akafuni ukwemukela ukwehlulelwa kwakhe uthi ngase ngithatha ibhuku njengobunje kuyabhalwa ngalokuthi wena nje ungakulibali lokho kebe buhlungu umuntu mayesethole inhlanhla yokuba yiNazaretha kodwa bese ifika futhi angafuni ukulandela imithetho yobuNazaretha umuntu afuna ukufeza inhloso zenhliziyo inhliziyo ungahlala yedwa inhliziyo iyahlosana kabi inhliziyo ingakutshela ukuthi umuntu uzomshaya kanti awuzumenza ukuthi umuntu uzokushaya uzokudala inkingi utshelwe inhliziyo nje ukuthi ukhona ozokwenza kuyena ngoba inhliziyo umkhohlisi nangu umuntu ke sekufanele ihlulelwe ithi inkosi ngafika ezulwini nangu akafuni ukuhlulela akafuni ukwemukela izehlulela kuthiwani kuthiwa lo muntu akenze lutho kufanele ngene ezulwini kodwa makuthiwa kangene ezulwini akafuni ungene ezulwini ingakho manje kubiza inyanga yezulu ukuthi lo muntu akezo izombuzo ngoba yona umnikazi wezulu izokhuluma naye ukuthi kwenze njani ngafuni ukungena ezulwini mebheka amabhuku akhalithi ibhuku elithi ufanele ukuye esogweni kodwa mase kuthiwa kangena ezulwini akafuni ithi inkosi ngalithatha ibhuku lakhe ngaliphenya ngathi ngiyamtshela ukuthi akangena ezulwini akafuni ithi ngase ngihamba sengibheke elinye ithi lithatha leli ibhuku ngitshelwa yilo mshumayeli ababekhona ngalezo khathi noma labashumayeli abanenhlanhla yokuzwa intshumayelo endala wese hambe sebheke elinye ibhuku mele bheke elinye ibhuku athola ukuthi lo muntu unesono esisodwa kuleli yabhuku ayileli unesono esisodwa wathi uShembe uma enezulu ngeke ngize ngingene ezulwini lakhe
manje mefika lento yalotshwa lapha ukuthi umuntu angeke ngene ezulwini likaShembe manje ngokungabi nasona kufanele uyongena ezulwini likaShembe manje ngake ngaba yamphikisa inhliziyo uthi ongena ezulwini likaShembe ngoba wafunga esemhlabeni ukuthi ngeke ezulwini likaShembe uShembe ngakuthi unezulu ngeke ngiye ukuthi mawukhuluma wazi ukuthi into eyikhuluma iyalotshwa ngiyengitelela abajwayele ukukhuluma ngokudinwa ukuthi ungayivumela inhliziyo ikhulumisa into oyidiniwe yabona mangidiniwe mina ngiyathula mangidiniwe ngifuna ukukhuluma ngidiniwe lo muntu engangidina engangibona ngithule kanti ngithule ngoba ngisacabanga lento ukuthi ngizomphendula kanjani khulume mhlawumbe angikwazi nokuhleka kakhulu angazi noma ke ungangibona mhlawumbe mangijabhile ngoba kwesinye isikhathi amehla yesho umuntu emejabhile ngeke kuphike kakhulu ukuthi abantu bayakubona ngoba ubuso ekwenzeke busho ukuthi ulimele kodwa ukuhleka bese ngingahleki kanti ngizama ukufuna ukuthi ngizophendula kanjani kwesinye isikhathi ngigcine ngakuphendulanga kodwa ngibonile ukuthi ngomthetho ubufuna impendulo enje kodwa akufanele ngikuphendule ngoba ngiyibona le mpendulo ukuthi izokubeka aphi bese ngiyeka kukhona abantu abesebenzise inhliziyo mawudiniwe ungayisebenzisa inhliziyo ibhaliwe nalapha eBhayibhelini ukuthi umkhohlisi inhliziyo ufuna ishiyekele kakhulu ke mawuyinazaretha ushunyayelwa ngoba inazaretha lisuke lifanele ukulahlwa ezulwini ngoba inazaretha liphekwa ngeentshumayelo zasezulwini lana khulunywa ngeentshumayelo zasezulwini kuphela izinto okuyizona esiphekwa ngazo siphekwa ngokuthi ezulwini kufunakala umuntu onje ezulwini kufunakala umuntu onje akafunakala umuntu onje akafunakala umuntu onje kodwa ngenxa yokuthi inhliziyo zasehlula sigcina sesenza into engafanele manje ithuba leli lokuthi uzitshela ukuthi Nkosi ngiyafuna ungene ezulwini kodwa ngiyacela ukuthi wehlule inhliziyo mawehlule inhliziyo khohlwa ukuthi uzoya ezulwini ngoba inhliziyo ingadinwa nje na umuntu ozokuthela ngotshani kungakungcolisanga nje uyadlula umuntu edlule notshani bukuthele phezulu kwenyawo zakho ubusumlandela ngamehlo ngesikhathi umlandela ngamehlo nje uyakhuluma bese kuba yisono lokho ukuthi ubuthini ngiyafisa ke ingane zikaThixo nithathe yodwa kodwa uyithathe mawuthanda ukuthi inhliziyo kufanele ungakhohlwa ukuthi inhliziyo inakho konke nokubi nokuhle kukhona enhlizweni kodwa ubozama ukukuhlola ngelinye ilanga ngelinye ilanga ake ngikhulume ngalento kodwa ngicabanga ukuthi kuzobe yokuphuma kukhona into la esontweni maNazaretha ngithe kuningi uNkulunkulu akangavuma ngikukhulume ngenxa yesikhathi mhlambe bese kuyancipha la esontweni maNazaretha sinenkinga enkulu yengane eziganazo ungaphelele emendweni 100 wengane noma 1000 wengane eshadayo mhlambe kugcina kuphelele u20 emendweni ngendlela okukhulunywa ngayo nami ukukhulunywa ngomendo kulishungu ngendlela exakile ukuthi izingane uma zingagani zizokwenziwa njani ngoba amanye amaphutha okubuya kwengane emendweni adalwa abazali manje awazi ukuthi konje umzali ujabula kanjani eyibona ingane yakhe intombazane ivuthwe endlini ingasena ndoda ukuthi uyayithi iphila empilweni yena ezizwe ukuthi usathanda ukuhlala noyise noma usathanda ukuhlala nonina kodwa ethola ukuthi ingane yakhe ayiganile kodwa futhi unomthelela ekhambeni kamakoti noma unomthelela kumkhwenyana ukhona inkulumo eziningi ngeke ngikwazi ukukhuluma ezesinda ngendlela exakile ezidalwa abazali ukhona umzalo ke waze wangivumela ngimazi noma ngakhona la wathu yise ngicela ungisize mfundisi ngicela uthathe wena lolu daba ngoba mina imithetho yakaShemba ngiyazi yonke mawutelalela lolu daba umuntu ongene ngonyanga enyawo nangodaka umzali
ngenhlanhla kaNkulunkulu ngiluwinile kodwa indlela olalihlakazeke ngayo ngangivuka empedeni ngihlale ngezinqima sengilukhuluma ngithi kodwa ngizokwenza njani ngithi ngiyaqoqa ngala ngithi ngiyamqoqa umkhonyana ngimthatha ngombeka la ngimthola umkhonyana ukuthi izinto azikhulumayo zonke ziyesinda engisho ukuthi odabeni lokuhlukana kwezingane bazali ake niphumele eshashalazini ingane ehlukana kangaka nje noma zina umthelelo wokuxabana zodwa uxabana nomkakho vele kuqhama noma ngasikhathi sini kodwa mawuzothola abantu abazomela udaba lwakho nje belibeke kahle akukho la kuhlukanisa khona abantu abathandanayo udaba labantu abathandanayo luyalungiswa nje futhi lulunga nje mawathatha nje walibeka endaweni ngoba kubona bobabili usuke khona owazi ukuthi unephutha kodwa bese kuba ukuthi nina enikhulumayo niyachema asikho isidingo sokuthi uthathe isinqumo sabantu abaxabene ngokutshelwa oyedwa ukuthi impela urongo ungamzwile yena ukuthi kwenzeka kanjani ukuze kufike kuleli izinga unebitshelwe yimina nje ukuthi awurongo impela umngakho emenza nje miyeke loyo wena akungena olwakhuhle inhlangothi akungene zombili bazali khulumana amaqiniso enganeni uxabana wengane nomkhwenyana yinto ekhona ongeke uyigweme nawe uxabana noyise nomfika ikhehla njengoba hayi kodwa ngikhehlekile mina noma usuthe xaxa uyaxabana nomkakho ngeke ngaxabana nomkami thandwa sami ungakethu ngisathi ungena endlini lokhulu ukuthi endlini kodwa ngoba ngikhuluma ngento ephilisayo ku right saxabana naye ngeminyaka elithi ngisafika lesontweni bese ngiqonqa ngempela ngoba ngithi ngikhavale isikhathi sanamhlanje yabona indoda ikhona indoda ibona into namhlanje into yokwenzeka ngale minyaka le nkinga engikuyona ungabi nangane ngayibona uthi ingane zinginciphele makwenzeke kanje ngazama ngathi ngiyabhatanisa ngangakagcotshwa ngisho ukugcotshwa bhatanisa ngamthatha loya emajaltini ngithi ngiyabumba ngangadlali ngomthetho ngangiqonda ukugana athi ngimthathe ngithi ngimfaka le jaltini sikhulumela phansi sakhulumela phansi kanti umakhelwane uzombona mase ngithi ngilanda lo ekhaya ukuthi ngizomtshela ukuthi sengimtholile lo yazi ukuthi ngifuna ukugana ngoba namanje uyazi weyazi ngaleso sikhathi ukuthi ngifuna ukugana kodwa engazi ukuthi sengimtholile manje ngithi ngiyamlanda ukuthi oza ke sengizomtshela ngifuna ukumtshela sisedolobheni ukuthi nangu usekhona wezongabi khona yena kodwa ngangifuna ukumtshelela lapha masixabana sixabanele lapha sikhulume kahle suke edolobheni le ndlobane ekhulume kahle ukuhle kudelile ezefike eThekwini awu sengehlile sengila kuhle kudelile nami ngithenga amaswidi emsebenzini awungifuna ukufika na uqhamuke ekhaya nophethe lokho akuphethe ngazi kahle ukuthi namhlanje ngilala kahle fresh mefika ngithi ngiyafika ntambama ngiphethe ushekasi ngathi ngeka shekasi eOverport lapho eOverport dlula ngaphathi ngangisela khona kuMasgrave ngithi ngiyafika no shekasi umuntu wamfika ephefumulisa ukwehashi kanti lo muntu ephefumula sikhuluma ngathi lo muntu eseThekwini ngamfika manje esephefumulisa ukwehashi ngathi hayi khona ukhona kasekuzwile akazambeke lo muntu ngibeke enyaweni uthule tu kodwa umuntu wahlakaza leyo umzali wakhe phefumula ukwehashi ngathi okay lento akazuya seyizwile uyizwe kabi ngendlela ekade ngazomtshela ngayo into esizongisiza ukuthi ngiphike manje lento akaseyizwile nje ngiyayiphika manje angisazi lutho ayewesefika wasecaqula ifanele singene lesihloko esalento akangasingenisa wavela wathi ngicela ukuye ekhaya kusasa ufika ngolesihlanu uthi uyahamba ngeSabatha base ngibona ukuthi okay ngoba vele ngiyabona ukuthi sibulele silindile la sikhotha amanxeba angivele ngimvumele ngathi kulungile angambuza ukuthi ngane ngoba sengibonile ukuthi khona ukonakela kulungile mase silala wahamba wayobhava wabuya wazisonga ngezinto akade igqoke isuka la ekhaya ngisho ukuthi ngithinta unyawo nje lodwa
yabona futhi ukuthi cha kulunge kunje ngoba lento ezokwenzeka la uzokhala uchaza ama-flat bese ngixoshwa belungu la ngimyeke nje kanti walala kanjalo wavuka ekuseni ngo-5 eyogibela ngo-8 wavuka ngo-5 wasula wangendlela ngamphelezela wahamba mayefika emathekisini ngimlinde ngiyabona sikhulumisana ngiyabona ukuthi manje ngathi ngiyakhuluma la isililo kuphela bafuna ukusiqhumisa la angena emathekisini ngakhokha ngalinda ukuthi akahambe uzokwehla lo muntu ekuvumela emotweni ngamlinda yaduma ikhumbi yahamba yanele ehamba ikhumbi ngabona ukuthi lo muntu uyefika ekhaya uzodlule ye kubo noma kanjani angimlandele ngeemoto zasehambe eJojayo ntambama ngesabatha ngamlandela wathi efika ekhaya kwayikhala esiqhumisa isililo bese kuma ubaba kabani ngifike eThekwini ngafika ngathola ukuthi uqonyiwe ngiyakithi mina awu kwenze njani kwenze mana amakoti isikhulumo wahamba ngikhuluma njalo ngobuqotho bomzali ngikuxoxele indaba ngikuxoxele ngibuyafika kanjani ebuqothweni bomzali uhamba ngathi ngiyafika ntambama ngamfica umaye ngenyawo wathi menzile umakoti angeke ngikhulumele ukuthi ngakhumula icathulo ngafaka amateki ngathi mango ukubona kusasa kashona kubo mawuya kubo ke uhamba indawo ngango 1.5 hour noma 2 hours ebusuku ngihamba ngo11 manje ngaya khona ngathi ngifika khona ngathi ngingena nje ngesango babecishe lambo ngazuthi bengibona la cishe lambo ngafika ngangqongqoza wathi umkhwekazi ubani ngathi mina ubaba kabani ngangisenengane yodwa mina ubaba kabani wathi vula sibani bani wasuma wavula lalela uqotho bukaNkosikazi bukamama uzala ingane efuna ingane wavula Tebevula wabuya wazohlala phansi wabuya wazolala base belele welele ngale kanina ngasontongeni unine lele ngane wesithi mkhwenyana wafika ingane entambama kwase kufika wena ngalesikhathi kwenze njani ngase ngithi mkhwekazi buza kuyena wathi uthe uvakashile ubonile yena ukuthi mefika kunina akazokwazi ukukhuluma lento emsusa eThekwini ngobunini uyamazi ukuthi unjani uma ufuka mtshela ukuthi usibaba kabani uqonyiwe eThekwini ususo ukuthi ngiqonyiwe wafika ekhaya wabona ukuthi uzomtshela ngakho uma ezobona ukuthi sokusengonini mase efika wesendleleni nje wabona ukuthi lento ngizoyishola uma akazoyivuma wathi efika wengena wathi nina wenze njani wathi uvakashile wathula mase ngifika uthi wenze njani ngithi buza kuyena wathi uthe uvakashile ngathi mbuze futhi sengikho wathi sibani bani kwenze njani wayithathe ekhala manje kunini ubaba kabani ngithe ngiyafika eThekwini wathi uqonyiwe wathi mkhwekazi wena mkhwenyana uqonyiwe ngempela ngathi mina lutho mkhwekazi angazi lutho angazi lutho nje akathi yena ukuthi uboneni waphenduka wabheka kuyena wathi yini uyibonile wena ubona intombazana wathi cha ubona ingubo zakhe cha wathi utshela ubani ngitshela intombazane useyakhala inyembe zomuntu esifazane azisho lutho ngitshelwe intombazane eyakhelene naye ngitshela ukuthi uqonyiwe wathi silima ungatshela umfazi omunye ngendoda yakho wathi ukube kade wathi mayifuna indoda yakho lo muntu uzothini azange abuye kumina waphila nje kumina ngokungibuza ukuthi ngempela mkhwenyana njalo wathi silima ungatshela umfazi omunye ngendoda yakho mayifuna indoda yakho uzothini wathi fusake vuka njengamanje hamba ukwenza le ndoda waphuma kanjalo saphuma sesilandelela phela lapho nje saphuma salandelana sesiyokwenzelelana wathi efika ngale wenzala wathi uyalala ufuna uphoxile waphuma futhi washona kunini wathi uyafika kunini wathi unina yini wathi ungixoshile wathi phelela kuyo wafika mina wathi mase ngiyezwa ngale ukuthi uyacatshana ngale wathi mase yeza ngase ngikhambisika ngiyeka wahlala salala sahlala njengendanda ngeke salala nje akekho wakhulisa omunye salala savuka ekuseni sahamba seze eThekwini ngenza iphushana ke sengiseThekwini kodwa ngcono ngoba ngaxolisa ngamnika inkomo
wathi mase ifike eThekwini ngafike ngathi ya ungiphoxile wena wafika la wabaleka ungabonanga lutho akhulutho noma nje khulutho ya uzwini wakho kuthini phoxile ngase ngithatha ugesi ngathi kumsinyela ngawo kathathu umhlanje ingasaqhukile abantu eselinde ukuthi ngixolelene sekubabuhlungu khona namanje kubuhlungu ngoba ngiyazi ukuthi ngangiqunywa ngempela kodwa manje mase ngimzozothela ngogesi akwangaba mnandi kodwa ngase ngixolisa ke sengithi ayixole kodwa ngixolisa ngelinye ilanga kodwa ngamhlisa ngalolu ngabe ngaphindi kwenze lokho kodwa kwaphela amaNazaretha azana manje siyagugelana manje kodwa kube kwakade kuumkhwekazi wakho wezohlala la udlala ngawe udlala ngaye uthi uzoyithola phi indoda engenamuntu noma engafuni umuntu ubona ukuthi le yakhe iyona nje ilanga lasebusika elingachophi akekho semva kwayo ongasathandwe indoda uhloso ukuthi le yakho yona izukhala emzini njengobani ngoba nawe ukhona nje nawe wakha bazali ake nibe namaqiniso enganeni ayikho lebuhlungu njengengane engaganile kube kumzalo wachithumendo angikwazi ukuthi njengamanje uma uyibona ingane kuwena wachithumendo kuthini kuwe uzomthatha phi umkhwenyana ozokwenza intando yengane yakho njengoba uyisusa kuloya ukhonana ozokwenza intando okusuzoyinika yena ozokwenza intando yayo ingane umkhwenyana ipholisela yena ngendlela akekho ngathola umkhwenyana epholile nami ngikukile kodwa sengikhohle ukuthi ngithangikukile cha angikukile ngidawu kendawo kodwa iqiniso bazali phumelana eshashalazini yabona noma siqotshiwe nje siqotshelwe iqiniso ayikho lehlungu nje ukuthi uthi uza kumgqoqwa efike ekhulume ngentando yakhe angakhulumi ngeqiniso abantu mabexabene bebabili vele suke khona onephutha kubona akwenzeki bobabili belingane bebe right bobabili noma bebe namaphutha bobabili kumele shashalazini ulalele kahle ekhulume lo ephinde nalo ekhulume ubalalele ngesikhathi ubalalele bobabili engamphikisi lo akakhulume ethule lo muntu ungalokothi uma umuntu uphila ekhanda uhlazi icala elilodwa lo muntu oyedwa umuntu uphila ekhanda wafika omunye lapha ebuhleni sowazokhuluma kumina umkhanyana ungixoshile ngifuna ukuyela ekhaya wakhala ngathi nayi inyembe zakhe anginandaba nazo ngifuna ifoni kamkhwenyana uma umkhokheli ukukhumbula ngomkhokheli uvelele kancane ngangazi ayihamba naye khuluma ngathi inyembe zakhe anginandaba nazo wena nginikeza inombolo kamkhwenyana funa ukuyela ekhaya funa ukuyela emzini wami wese enginika ngenhlanhla nginika yona ngempela inombolo yomkhwenyana wakhe ngamfonela wathi umkhwenyana hayi mfundisi ngisemgcwabeni angibe ngikubona mase siphuma emgcwabeni wafona after time mfundisi angitshele kwenze njani cha ngenomkakho la umkakho ukhuluma kanje ukuthi wamxosha ekhaya ufuna ukubuyela ekhaya wathi loyo ngimfuna ekhaya manje ngiyamdinga loyo yezwa lo uthe uxoshiwe lo uthi ngimfuna ekhaya manje kodwa ungisiza ukuthi akenze lenkomo nembuzi ngoba wangilahlekela siye naye esibhedlela saseka dokotela sathi simse dokotela uhambe nomphela ngimasathi wena naye ngalelo langa eGoli njengoba sefuna ukuya ekhaya nje uyazi ukhona la ufuthi ingcono ngoba ngamtshela ngathi hayi lento ikhuluma ayikho wathi umkhwenyana ngimlinde ekhaya loyo akeze nenkomo nembuzi kodwa senginalo nenxwa lakhe azokwakha kulona uma ngangizothi indoda erongo iqhamuka indoda isibeka lolu daba uzolijika kanjani ukuthi ubani right usuhlaziyile wathi ukhona wrong yebo khona wabakhathile kodwa wangasho ukuthi uyakahambe
ngithi mawala lapha ngesikhathi uhlukana nomkhwenyana wayengishaya ngalala endaweni ethize wamtshela lo mkhwenyana ukuthi ulalela lapha cha ngithi wazi kanjani ukuthi walala khona yebo mkhwenyana uma ungamtshelanga ukuthi ulalela lapho la walala khona wazi kanjani akazanga mina ngizoba neqiniso kanjani ukuthi walala khona wathu ngathi hamba kwemzini nansi inkomo nembuzi yafuneka angisho ukuthi abesifazane ibona abarongo nabesilisa abarongo ngendlela exakile abafowethu ni wrong ngendlela exakile kubantu besifazane futhi anikwazi ngendlela exakile ukuphatha umuntu wesifazane futhi angazi noma ngidinga ukufundiswa noma ngidinga ukwenziwa njani kodwa mangibheka engathi khona iworkshop edingekayo kulabantu bobabili yabona le generation idinga ukufundiswa ngendlela exakile ukuphathana ngoba akekho ongelihlaza kubona ngake ngakhuluma esikhathini esiphambili ngathi umfana uthi efike ngakaze aqonje ngisho uqonje usefuna ukuba indoda kulo muntu nede shade nje bese efuna ukuba ingongisa ngalelo langa sengindoda sengumnumzana ayekho umnumzana omfana njengoba ufika nje edodeni wena usumnumzana manje uyafika emfazini wena usufuna ukukhombisa amandla manje lo muntu ufuna ukucathuliswa kahle bekwe indawo ngendawo uyaxoxa ngoba le nkonzo ngake ngayiphatha eminyakeni ephambili angihlosile ukuphatha yona kodwa ububi lokho kuyelakala ngalelo langa kuze kube manje abukho umngcono kunokuba bekhona buyakhula angizazi inhlelo zokulungisa indaba zemendo ukuthi kuzolunga kanjani ulukhulu kabi ufika uma kodwa ekhala kuba bethi ngilahlwe indoda ungazi ukuthi umuntu elahlwe indoda uzoqoqwa ubani yonke lonto ifika lapha baba ongafanele ifike kubaba abagcotshwa uma ingane zicabene ethempelini hlalani nazo phansi akusuze kube udaba oluzofika kubaba into ngabe uyayikhuluma wena la uzwe ukuthi kwenzekeni akusuka ukuthi ingane zohlaziya ingxabano yazo kubaba kodwa babe bekugcobile kanti ugcobeleni uhamba vangene kuphela noma ugcobela inkonzo nje ukuthi uphathe inkonzo kuphela ikupha kugcobele kona uma ucabanga kahle ungaphuma iqala ethempelini lize liyofika kubaba ukhona kanti ethempelini uhlalele kuphi uhlalela inkonzo noma uhlalela uhamba vangeli yini uyihlalele ethempelini angisho ukuthi ngisho kumuphi umgcotshwa noma imuphi kodwa sikho isidingo sokuthi kuphume nani bantwana bakaNkulunkulu msana ujabulelo uyotshela ubabi inkinga khona inkinga ubaba akangenaso isikhathi sokuxoxa angenaso isikhathi sokuyilalela inkinga yakho odingeka inkinga yakho kulihlaziwe ethempelini ungabe utshela umfundisi noma utshela umvangeli noma utshelelwe ungamtshela nami ungangitshela inkinga zakwakho mawuthanda mawubona ukuthi owakumgcotshwa mhlamba akazokwazi ukuyihlaziya ubona ukuthi ubani ongcono uyakwazi ukusuka eGoli edokotela eThekwini uthi wasegula akazongilapha wasegula usehlulekile awuthi ngiye eThekwini ngoba usuku ufuna impilo ungangadluli ukuya kumgcotshwa omunye ngodaba lwasethempelini mhlawumbe izinto zasethempelini kodwa ezakho zakwapha endlini ungahamba nje uzofika ePitoli ubuzo ukuthi uzosizakala kanjani ngoba mhlawumbe uzokusiza uyambona ukuthi usePitoli hamba uzofika khona abantu hamba eMozambique ofuna inyanga eSwazini ofuna inyanga ngoba yaseNatala imsizanga okusho ukuthi ungahamba uzofika ufika khona uma ufuna usizo lwakwakhe endlini angisho ukuthi kunomgomo kangako uma ukhuluma ngendaba yakwakho kodwa okusalayo ukuthi wena uma usuthola inkinga yomuntu bahlalise bobabili ungalokuthi uyikhulume eyedwa mawuyikhulume eyedwa nje ukhulume lutho ufana nokuthi ubaqhathe mo ngoba noma ungamtshela ukuthi solution yini lo yawuzofika ikhansela ngenyawo lo solution ngoba ayazi ukuthi iqhamukaphi kanti manje ngasebehlale bobabili lapha ngoba kuyiqale phansi ulungilwe yedwa ifike emangale kodwa ngesikhathi eqeda kumangalo uthi nginike ucingo lwakhe omunye Ngeke futhi ukufaka nje lo 12 rand wakho noma uthi akakufakela imali ngoba ungafuni ngolwakhe ngoba mhlambe badikilene nani bantwana kuyeke uxoxa udaba lwasemzini ngoba senihlukene luxoxe nje nisaqabana
ukuthi alungiseke hayi senihlukene mhlambe nomkhwenyana ingobe seyifuna inkomo ebese ezokutshela udaba lokuxabana kwakhe nomkakhe ayilungiseki into mayisifile ilungiseki into mayisalimele mase nihlukene nje akube kusalungiseka kodwa inelungu mayesathi nihlukana omluthatha inqumo mase ethatha inqumo kunzima ukuthi zibe ziqondiswe lezo nqumo kodwa mazi kulungiswe singabonakali siyakwazi ukulungiseka bakhonza abahle ngibonga angiphezi uNkulunkulu angenzele wona ukuthi izwe lakithi ezolihlobisa amen shembe lihlobile lelizwe inkosi yalelizwe efika la ubhombela yamkhwifa ngamathe yaphuma amazinyo demunye ufunga amathe esiphuma wonke amazinyo weseqalekise sethi lelizwe lobuswa igazi ngeliphinde libuseke lobuswa igazi mina impi ngabalela ngiseyingane ngisesemhlane ngisabalela ngibeletha ngikhumbula nje ngiselapho ethi angehlisa udadewethu ubale kwelimpiki uzoqhamuka lapha wathi angehlisa ethi angihambe nami ngoba esesukile ematsheni esesendaweni ethanda ukuba inkangaletha ngihambele ngangafuna ukuhamba ngathi ngifuna ukubeletha ngemuva impiki iyaqhamuka lapha mina ngimile la ngifuna ukubeletha kuyazi ukuthi izingane zabafana izonejokojwa ngezinto ukubalekiswa mina ngifuna ngangiseyingane ngeminyaka mhlambe kwako 50 something mhlambe kwako 60 noma kwako 50 ngicabanga kwako 60 ngiseyingane ngisabeletha hayi ukuthi uzongigalela iminyaka ngeke kwazi ukuyigala ngoba wazi ukuthi ngangisabeletha ngaleso sikhathi ngizalwe mina ekwazi ukuqondanisa ngoba yazabele umuntu emebelethwa ubalekwa ngeke wazi ukuthi ubelethwa kubalekwa nje kade ezalwe nini ungabhekisisa nje kulo ndawana kodwa ngeke wazi ukwenza sure ngenqaba ngasala kuliwa kubalekwa kuliwa ngaze ngakhula nami waze kwafika nami la ngibona khona impi waze kwabe kubona impi namanje kade kufikile insizwe lapha izolo uzocela ukuthi uNkulunkulu uyilamula sesiphilana phakathi ke manje hluphi isigodi phakathi siqothana into ongazange uyibona ngoba ayifuni ukuphekotha hleze lokushembela ezweni lakithi uzoyigeza leyo nto lana nokuthi kuthule kuvele kusuke into encane nje awuzibhubha ingane zabantu wakhuluma nje usufile Nkosi yamakhosi sebenza wakho omningi kakhulu kulelizwe okufanele wenzeke ngeke futhi ngiphike nokuthi indaba zasezulwini ziyafika ngoba isikhathi sasezulwini sesasezulwini nje mase eqeda uNkulunkulu uvala noma ngabe kade siwavulile amakhabethe awavala ngoba amakhabethe okuphilisa abantu ahlale evulekile mawubaphilisa mawubabulala ke mhlamba ayasheshe valeke kodwa mawubaphilisa ngiyacela niphileke nani izingane zikaNkulunkulu makukhona la nginyathele khona uzwane ulifinyeze nje ungabi nayo inkinga bengaqondile ukugxoba kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi angigxobanga umuntu sekungenzeka ke phela mawade yenebe kakhulu kodwa bekungeyona inhloso enkulu ukuthi kuphila abantu lana masila sisuke sizophila izingane zikaThixo amen kodwa bazali ibanini iqotho akukho konakala okudlula abazali emshadweni yezingane kungcono ngisho ukucabana zona ukunuka abazali meke yafika ingane kumzali noma kanjalo ukuchithile udwendo lwengane angazi noma nisuke niyiganiseni ngafuni kukhona okuphakathi kukhona okwenzeka ungenzeka beniganiseni ngafuni noma nifuna imali ayikho umuntu onotha ngokulobola ingane akekho nje ungathi isibili ngoba walotholelwa ingane noma inkomo ngabe zafika zu11 zihamba ngeenyawo kodwa unothanga ngalokho noma iphila kabili ingane ilotholwa nakathathu ngeke kodwa not manje ngazi ukuthi inhloso yenu inhloso ukuthini ethi umzali ingane yami ngiyifundisile ukuthini ukufundisa ingane ngoba ingane moyifundisa usukuyinika ithushi lokuthi mntana nami ungena lapha ehlathini okhanyiswa uhambe uphumele ngale hayi ukuthi usuqonda ukuthi unothisa umkhwenyana cha bakhonza abahle singakhuluma uNkulunkulu kuze kweqe ngeke kweqe kodwa qondana amen ngicela ukubuyisela ezulwini kuningi inkosi noma kungabe kungakanani kodwa kuningi ngoba kwakho ngicela ukubuyisela ezulwini
Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe uMvusi weNkosi, Inkosi izimbusise.